نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Sa sanglitan, pupudjihan, pamahatinggi mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula intag amulahi sin katilingkal alam. Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula intag amulahi sindom iban sin adlaw damikian salawat iban salam papanghu na to pilihan panghu amuin naguhanan sin pag-agama panghu amuin nagda sin agama Islam panghu na to pilihan amuin nagluwas lungsad wayroon nagpikil wayroon nag-irop, wayroon nagparuli, sin uno-uno pakaradyaan katan, sa naimpangho na to pilihan alayhi afdalus salati wa atammut taslim, na hinang sabab, miustak illawang hidayat, pasabarang manusya, na hinang sabab impangho na to Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam in nakapag-agama kitaniw sin agama sabunnal nakapag-agama kitaniw sin agama sabuntol-buntol amuna in agama na to agama Islam. Den hasabab yan yaman na'azzakumullah o kamu mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduwarwa sin in kitaniyo yarik na kitaniyo wihaon hahinapusan iadlawan misan iyanon agon na magdurunggo in bulan mulya agon na magdurunggo in bulan mahabarakat amu in tiyatakaran singkatan mu'min yaun in pag-iman halawm sin pangatayan niya dimurukot.
Ya kamu mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun. Mga jama'a miulya kamu sin Allah. Bang sadjain ayat ini piarukut natu palawm simpangatayan diungdungan sinkatan muslim tantu. Mahinang ini sabab dalil sin siya hababaw sin dunya dagpak na paadlaw akhirah. Long sin Abdullah ibnu Mas'udin radiyallahu anhu wa ardah. Bang mulong niya karungo kanin ayat na nawag-tawagin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Halawm sin Quran nabangkil sin Tuhan, ya ayyuhalladhina amanu. Tumtumalong niya duara impakaradjaan yan halawman niya yan. In muna pakarajaan amunain khairun tu'maru bih. Pakarajaan marayaw daakun kau sin Allah jalla jalaluh. Atawakan syarrun tunhaan. Atawakan kangian langun kau sin Allah jalla jalaluhu. Bang siya magbangkil halom sin Quran, ya ayyuhalladhina amanu. Biana sin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Indain diitiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Sanain agi sin Allah subhanahu wa ta'ala tamingin niyo ingin hawabaran niyo latun na pa mga ahli kalwarga singkam. Demikian din di ayat, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Tiyawag din di sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila beriman. Nalong sim mga ulama mapantok ha ilmu tauhid. Banglong niya masabot in pag-ianun al-iman, subay rin doon long niya in limanun. Subay yan long niya halawman yan in pag-ianun limanun. Long sim mga ulama mapantok ha ilmu tauhid. Amuna inilong niya in rahasya simpag iyanun iman. Muna al-i'tiqadu aw al-nutqu bil lisan. Subay hilabtik sin tanto nag-iiman pa Allah in pag-iman niya. Wal-i'tiqadu bil jinan. Sarta pala tunun niya, i'tiqarun niya bang unuin piyamong niya. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Sarta subay ang gautaan sin ginhawabaran. Di maharus mamong kawin ako bariman sa wayroon iya ang gautaan sin ginhawabaran mo. Di maharus mamong kaulong mo yariin pag-iman kako. Itikad ko na, piyapamong ko na sa wayroon. Hihinang yaang gautaan singin hawabaran. Damikian in iman yazidu bitta'atir rahman. Kaganapan siya bang kau magtaat pa Allah, wayanqusu bima'siyatir rahman aw wayanqusu bima'siyatis syaitan. Sarta in iman kumurang siya bangkaw nagmaksiat, bangkaw nagmasukal, bangkaw himinang singkakahinang wala na siyara kay mo, tantuin iman mo kumurang. Narain hasabab yan ha ayat sin Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wajib na kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala impag iyanun pagtangka. Biya sin kawajib ha mga sila nakauna rin kanyo. La'allakum tattaqun. Ay bang man, makapagmabuka kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Sabab amo ini impuntukan sin pagtangka, in magmabuka kita pa Allah, in maawon din doon in pagmabuka ta kumulangin syahwat ta. Na rin sabab yan, yari na kita ni habulan ini, yari na kita ni habulan ini, amuin bulan damikian long sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan amu in tampa manamba na in pahala yali halawman niya. Bulan amu in bulan piaturun in Quran. Demikian in hadith kaya riwayat Imam Bukhari wal Imam Muslimun fi sahihayhima. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu amal ibni Adam lah al-hasanatu bi ashri amthaliha illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ingkatan sing kakahinang sin anak apu Adam kaniya inhambuk kakahinang mumarayaw tungbasan sin Allah hangpu karayawan. Sa rendi dungdungi ya Abdullah long sin Rasul illa siyama. Buat malingkan amuralong na impagtangka fa innahu li long sin Rasul sabunal to din pagtangka Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu li fil hadith al-Qudsi fa innahu li wa ana ajzi bih. Sabunal to rin pagtangka long niya kako, ako ralong na immakatumbas kanya. Uno yung maksud, sabab aun rahasya day sabdit to nasabbot. Long sin Imam As-Sulami, hakitab niya Maqasidus Sawm, in maksud long niya simpiasandig sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iyanun pagtangka maripaginhawa niya o marikaniya. In maksud yatto idafatu tashrifin. Amu in panglaggo isin Allah subhanahu wa ta'ala hapagtangka yaw. Sabab in pagtangka wayroon makaingat buat malengkan ikaw iban sin Tuhan mo. Wayroon makaingat kay mo bang kau sumud palom sintandas. Imianlong minako. In ako ini nagtatangka sa minum kau tubig halom sintandas. Wayroon makaingat kay mo. Den hasabab yan. In rahasya sin hadith yatto. In Allah subhanahu wa ta'ala damikyan. Gandahan niya in ipon niya. Gandahan niya simpahala. Di mabilang sintao. Di maitong impahala. Irihil niya haipon niya hawak to siya. Nagtatangka. Damikyan. In bulan ini. Long sin Imamun Nakhai rahimahullah. Sawmu yawmin min syahri Ramadan khairun min alfi syahr. In pagtangka muhang kaadlaw rin doon habulan yaon, labi pa siya long sin Imamun Nakhai din hahangibo waktu. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. In pagtasbih mo habulan yan, labi pa siya din hangibo pagtasbih. Damikyan. Wa raka'atun fihi, in ruku' mo, in ibadat mo, in sambahayang muhabulan yan,
khairun min alfi raka'atin. Labi palong niya ring sinhangi buraka. Din sabab yan, demikian kia baita Ibnu Abi Dunya hakitab niya Fadailu Syahri Ramadan. Bihat turay sablong sin Imam Ibnu Abi Dunya. An-nafaqatu fi Ramadan mudha'afah. In pagnafaka habulan Ramadan, sibuk da kapag nafaka, amuin kikita si manusia yaunin ka ikhlas, iban sinwayroon, habulan Ramadan, mudha'afa lipat mang lipat siya, kan nafaqati fi sabilillah, biya kau sin upamakun, amuin magnafaka kau haran sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Dan sebab yanin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaya ingatan niya bulan ini tanpa menambah impahala, lipat manglipat impahala. In kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadith as-sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. In kiaunan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, in siya ini tao, amuin mabasag magnafaka, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nalabi, in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baing murahun bang bulan Ramadan. Hangkan daling hamanga daman-daman sin farazdak hawaktu niya kita in kubul sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Law niya ma qala la qattu illa fit tashahudi lawla at-tashahudu lakana la'uhu na'am. Wairun niya kiyasakupan ni Nabi. Imiyanin Nabi bang aunda kani along niya wayroon. Sana habihaon wallahul musta'an. Da'ufal himma, da'ufatil himma wa da'ufal iman. Bihaon misan in aun imyanda in tau. Way. Long sin farazdak, wala kulong niya kiyasakupanin Nabi. Imiyan wayroon illa fit tashahud. Amuin asyhadu an la, amuin la ritto. Buat malingkan long niya rittura. Demikian. In Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bang sumud na imbulan Ramadan. Bukun in Nabi na to mag-us-us, magtayti sing kakubul-kubulan bukun. Bukun in Nabi na to mag-us-us, maglano sing kakubul-kubulan bukun. Sa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yubashiru ashabahu. In kiaunan niya pakuyagun niya. In mga kasahabatan niya. Baitaan niya sing kalagguan sin Ramadan. Baitaan niya ya kamu sahabat ko. Yari na dumunggo kaniyo imbulan sa laggo-laggo. Bulan sa mulya-mulya. Bulan sa barakat, yaun halauman niya in ibadat, tamba manamba, in pahala. Long sin Abu Hurairah, in hadith ini kya riwayat, hi Imam Ahmad fi musnadih, wal Imamun Nasai sarta, long sin hambuuk muhaddith hahula Syam, hi al-Sheikh Shu'aib al-Nawut, in hadith ini long ni hadithun sahih, demikian kya baita daysab, sin Imam Al-Albani rahimahullah, in hadith ini long ni hadithun sahih fi sahihil jami' long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qad ja'akum syahru Ramadan, yan nalong niya di matungkan niyo imbulan Ramadan, syahrun mubarak, in bulan yan maha barakat, in bulan yan nagdarasim barakat. In bulan yan pag-us-us na kamo yan in barakat haluman niya. Fihi tuftahu abwabul jannah.
Habulan yan ukabun nasin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula in kalawang lawangan sin surga. Habulan yan ukabun na in kalawang lawangan sin surga iban pagtaubat paipon niya. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Demikian habulan yan tambulun na in kalawang lawangan sin api neraka jahannam. Fihi tughallu syayatin. Demikian habulan yan hukutan na, butangan na hukut haliog in mga sila syaitan longhi Imamul Fuyumi fi Misbahil Munir impagianun long niya rin dito tughallu syayatin bima'na long niya imaksud dito hukutan siya sintawk amin hukut basi wa yuj'alu fil unuq salta hibutang haliog niya amun yattu immaksud hahadith fihi laylatun khairu min alfi layla. Demikian harum ini aunduman harum ini Lailatul Qadar labi pasini renghang ibudum man hurima khairaha faqad hurim. Hisyu indi makasabuha ini tentu lusung na siya sa lama-lama. Harugaing hadith kaya baita Imamul Bukhari wal Imamu Muslimun fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an idza dakhala Ramadan futtihat abwabus sama' وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين sambil harugaing riwayat Imam Muslim وفتحت أبواب الرحمة. Habulan ini amuin bulan Ramadan ukabun nasin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula in lawang kalawang lawangan sin rahmat niya. Hamaksud in tao aun dosa niya pa Allah. Dihilan na kau. Chance sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan na kau labayan hasupaya makapagtawbat kau pa Allah. Hangkan salong sin Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani lakad adhallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aydan syahra isyani. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم هيا فما أقرب القاسي من الداني. لونسين إمام ابن رجب ukolong ni amun wayroon pasimukup din doon kay mo indo sa habulan sin Rajab. Sambil nagmaksiyat pa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan sin Sha'ban. Nayari na long niya di matungkay mo imbulan Ramadan. Mapuas sin duayat to. Ibutlong niya kay mo hipag-amay-amay ko. Ibutlong niya kay mo ayaw mo ina nga imbulan. Ini biya simbulan Rajab iban simbulan Sha'ban. Fala tusayyirhu aydan syahra isyani. Amun hinangun simbihaun. Na hinang sabab bihaun imbulan Ramadan. In ka musliman. Usalun nila in bulan Ramadan bukun hipagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala wallahul musta'an. Salong sim mga ulama aunlong ni habulan yan. Gaman imano siya mahinang siya panakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno'y maksud?
Tumakaw siya waktu supaya malawa in uhaw iban sinhapdi niya. Kimita siya simbukun marayaw supaya long niya malawa in amuin uhaw iban sinamin hapdi ko. Manaw siya paka dahan-dahanan amin wayroon maksud buat malingkan maglawa sin uhaw iban sinhapdi. Narain hamanga na hinang sabab day sab maksiat habulan ini amo na in kimita kita hasil pun tareng naman sin mayna at pamahapon hamaksud maglawa kaw sin uhaw iban sinhapdi mo. And ini ray hamanga sabab sin maksiat sabab mayta subay long sin Imam Ibn Rajab habulan yan long niya basa kaw sin Quran, habulan yan pagtuyo kaw magtasbih, habulan yan sabab imbulan ini bulan Quran, imbulan ini bulan pagtatasbihan. Pila na sadyang kita na to, pila na sadyang kamatahan na to, iban-iban na to nagpuas sa sintahon lima bay, how na sila bihaw. Sibu da ka ahlita, sibu da ka pangdaig bayta, sibu da ka taymang hudta, hauno na sila bihaon, afnahumul maut, yatto na sila kiyawa sim malakul maut, wastabqa ka ba'dahumu, yan kau kiyapin bihaon, yari kau bihaon insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, insyaallah makabot ka bulan Ramadan. Unin hinangon mo, inhinangon mo subay kau magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangarap kanya sin pagtawbat sa bunal. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O kamu mga yaon kaning pag-iman, iman sa bunal, pagtawbat kamu sin tawbat sadiqa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allah ayyuhal mu'minun, tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal niyo yung katan pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal mu'minun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد, mga jamaa miulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga jamaa balhurmat, yari na bihaon masuok dumunggo ka tu imbulan mahamulya. Nakapagtaka manabaha kita niyo pagsud simbulan ini, natakaman na to nabaha ingin hawabaran sing kita niyo, himinang sin ibadat din di habulan ini. Nakaig na ba kita niyo ring halikusan sin pagmaksiyat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin pagkamano siya sing kita niyo. Ya Abdullah, takamaha ingin hawabaran mo. Ya Abdullah, di mo kay ngatan bangko no kau kawaon sing kamatay. Ya Abdullah, takamahaing ginhawabaran mo, mahinang kau ring ha mga likusan, mahinang kau ring ha mga tao amuin, makakawa sin pahala, tamba manamba habulan ini. Ya Abdullah, pag-us-us kau long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, pag-us-us kamu, pahinang marayaw, badiru ila al-amal, amuin marayaw, pag-us-us kamo pahinang amuin al-amal as-salihah, amuin kakahinang marayaw din hasabab yan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.
وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.